Iyi ni morale mu mujyi wa Bukavu bw'abaturage bakiraga intare za Sarambwe. Bamwe bari bishimye bavuga ko batabawe, ibire intare za Sarambwe nazo zarabyemeje. Aho bavugaga ko baruhutse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorerwaga mu bihe bitandukanye. Ni mu gihe kandi intare za Sarambwe zahuye n'akazi gakomeye kuko muri kampu Kasayo iherereye mu mujyi wa Bukavu habereye urugamba rutari rworoshye, aho bamwe basirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bari banze kuva kwizima, ndetse haje kugaragara n'abana bari buriye mu bimodoka bya gisirikare bizatawe n'abasirikare ba FARDC. Rwari urugamba rwo gukuramo bamwe banze kuva kwizima, ahabaye kurasana gukomeye. Shuti bavandimwe, nuko twinjiye mu makuru akomeye agezweho kuri uyu wa mbere ku itariki ya 17 Gashyantare 2025. Tunababwira ko twafunguye umuyoboro wacu wa kabiri ariwo Kigali News kabiri, mu gihe mukore subscribe dukomeze tubane. Tugere rero kubabwira amakuru akomeye, aho turi buze kwibanda cyane ku biri kuba muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ari kuvugwa inkuru idasanzwe, aho biri gutangazwa ko abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bamerewe nabi i Bujumbura. Turaza kubabwira uko biri kugenda ndetse n'icyo bari kuzizwa. Turaza kandi kubabwira ko ibintu bitifashe neza mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo bitarabohorwa n'umutwe mu 23. Mu makuru arebana na diplomasi turabwira ko ambasaderi Olivier Nduhungire yanyomoje minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wavuze ko African Union yemeje ko Rwanda ari umushotoranyi. Ibi turaza kubirebera hamwe tubabwira uko bimeze. Turaza kandi kubabwira ko intare za Sarambwe zongeye guhamagarira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyoboka inzira y'ibiganiro. Tubahaye ikaze tunabasaba gukurikirana urubuga rwacu rwa kabiri. Kurugeraho biroroshye cyane rero nuko ureba munsi iyi video ugakanda kuri link yari ugahita winjiraho ugakora subscribe. Reka rero dutangire tubabwira ko ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangajwe ko ryemeje gutabara abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ufatwa mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, umutekano muke. Ibi byakorwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rigashyirwaho umukono w'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka, itangazo ryasohotse ku itariki ya 16 Gashyantare 2025 yavuze ko M23 yafashe icyo cyemezo nyuma y'uko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bari baratereranywe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'Urundi ndetse na FDLR n'indi mitwe itandukanye ikorana na FARDC. Ibyari biri gushyira ubuzima bw'akaga mu baturage benshi batuye uyu mujyi. Iri tangazo ryakomezaga rigira riti kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 16 Gashyantare 2025 ingabo zacu zari ziri gukora uko zishoboye ngo zigarure umutekano, ziwugarurira abaturage n'ibyabo, ndetse byakozwe kinyamwuga mu rwego rwiza. Abaturage bose baratabarwa. Ni igikorwa kibaye mu gihe hashize iminsi 8 muri Tanzania habereye inama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, bakemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 bakwiye kwicara ku ntebe y'ibiganiro bakaganira bagashaka igisubizo ndetse bagashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Ariko ibingibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro. Kuri inshuro Alliance Fleuve Congo yongeye kugaragaza ko ihanga ishikamye kuri ingingo y'ibiganiro ku buryo bwose bwo kurandura umuzi w'ibibazo bimaze igihe bigaragara muri ibi bice. Uyu mutwe kandi wasabye imitwe ya politike n'izindi ngabo
zigamije kurengera abaturage ariko zitemeranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko biyungaho mu rugamba rugamije impinduramatwara mu miyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFCM Makoratu kandi yakomeje ivuga ko mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ifatanya nabo mu bikorwa bitandukanye bagomba kuba bahagarika ibi bikorwa kuko bidafite agaciro. Nimugero uyu mutwe kandi warahiye ko uzakomeza kubahiriza inshingano zawo mu gukomeza kurengera abasivili n'ibice wamaze kubohora mu kwirinda ubugizi bwa nabi ko bwakomeza kuba bwakorwa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 16 Gashyantare 2025 umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Biringoma yagaragaje ko abatuye muri Bukavu bari guhumeka umwuka wo kubohorwa n'ubutumwa bwacaga amarenga ko uyu mujyi wafashwe. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiriyo Estate turaheza. ubwo abarwanye Makoratu binjiraga muri uyu mujyi mu gitondo cyo ku itariki ya 16 Gashyantare 2025 abashinzwe umutekano barindaga uyu mupaka ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahunze. Makoratu yatangiye kugenzura umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu ufatwa mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu abarwanyi ba Makoratu bagenzura imipaka yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuva abafata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 Mutarama 2025 kuko ibi byagiye bigaragara ko benshi mu bakoraga akazi ko kurinda imipaka ndetse no kuyigenzura bahise bahunga. Makoratu ikabitabaye abo mu mujyi wa Bukavu nyuma y'iminsi 2 itangaje ko yafashe umujyi wa agace ka Kavumu hariho n'ikibuga cy'indege. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragaza intambwe ikomeye iri guterwa n'umutwe wa 23 mu kuba yabohora ibice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi kuri ngo bikomeje kugenda bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo iri gutegura urugamba mu buryo bwose bushoboka, mu buryo kandi benshi bavuga ko ubuteza ibyago abaturage. Ivyo rero bavuga ko bigomba kuba bizahagarara dore ko binatangazwa n'abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira abanyekongo. Reka dukomeze amakuru yacu tuje i Burundi. I Bujumbura rero hari kuvugwa amakuru avuga ko abanyarwanda benshi n'abanyamurenge batuye cyangwa bakora mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi no mu nkengero zaho bari gufatwa bagatwarwa mu modoka za gisirikare bakajyanwa mu ntara yahitwa Gihanga ndetse no mu ntara ya Bubanza nk'uko amakuru twakiriye abivuga. Iritabwa muri yombi rero ry'aba banyarwanda n'abanyamurenge rikaba rikurikiye iberutse gutangazwa na President Evariste Ndayishimiye ahamagarira imbonerakure n'abaturage muri rusange kwitegura gutera u Rwanda. Ibindi kandi bikaba rero bibaye mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi bitifashe neza birimo ibirebana n'imibiro myiza n'ubukungu, amakimbirane muri politike ndetse n'amatora y'abagize inteko nshingamategeko n'ay'inzego z'ibanze ategerejwe muri Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye hasakara amashusho abaturage bivugwa ko ari abanyamurenge bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Burundi n'abandi bavuga ikinyarwanda bashorewe n'abapolisi
b'abapolisi b'u Burundi bikavuga ko bari bagiye guhurizwa kuri stade itaravuzwe izina. Abafatiwe mu mujyi wa Bujumbura ngo bikaba rero barabwirwaga ko bari gufasha u Rwanda. Amakuru y'ibihimbano akaba rero akomeje kugenda atangazwa n'abarundi. Maître Moise Nyarugabo wabaye umudepite mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 15 Gashyantare 2025 yandikiye Perezida Ndayishimiye ibaruwa ifunguye asaba ko uburenganzira bw'abanyekongo b'impunzi baba mu Burundi bwakubahwa. Abinyujije ku rubuga rwa X, uyu munyamategeko yagaragaje ko abo bantu bari kugirirwa nabi ndetse bafungwa bazira ubusa. Ati Perezida wa Repubulika y'u Burundi nkoherereje ubutumwa ku buryo bwo kugerageza bwo kukugezaho byihuse ibijyanye n'igikorwa cyateguye cyo guhungabanya abanyamurenge mu buryo bwa rusange. Nyarugabo yagaragaje ko bamwe muri aba bari gufungwa bakiriwe nk'impunzi mu myaka ishize, abandi bakakirwa muri bihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bikomeye bijyanye n'umutekano. Ngaho nguko rero ibi ni bikomeje kugenda bivugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ku ngingo irebana na politike, umutekano na diplomasi. Mwibuke mukore subscribe kuri Kigali News 2 dukomeze tubane.